Miércoles chunka iskay niyuq punchaw octubre killam iskay kaq sala audiencia taruarachin. Gustavo Gutiérrez Tixe magistradopa umallininwan. Chaypin huñuranakullankutaq Augusto Ferrero Costa hinas papas Helder Domínguez Caro magistradokuna. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pacham audiencia hallarirun. Amparo mañakuywan. Iskay waranja iskay chunka iskay niyuq watapa, waranja pachak iskay chunka iskay niyuq yupaychasqa expedientepi. Amparotam mañarukun San Isidro Municipalidad Distrital, Lima Metropolitana Municipalidad pa Contrampi. Hinallataq peaje hatipaq Empresa Municipal Administradorapa Contrampi. EMAPE Castilla Simipi. San Isidropi ñankunata wiñapachisqankurayku. Hallarik kaq salañataqmi audiencia taruarachin chunkatawayuq punchaw octubre killa. Iskun achikyay pachamanta. Botanallapaqñam sajiratamunku iskay chunka kimsayuq amparo mañakuykunata. Chunka pichqayuq habeas corpus mañakuykunata. Iskay habeas data mañakuykunatawan. Salapa umalliqnin magistrado Manuel Monteagudo Valdés, audienciata hallarirachin Luz Pacheco Serga, hinallataq César Ochoa Cardich magistradokunawan kusqa. Iskay waranja iskay chunka huk niyuq watapa, kimsa waranja iskun niyuq yupaychasqa expedienteta hatipaspanku. Miguel Ángel Pérez Tirado, habeas corpusta mañarhukurqa, Sala Penal de Apelaciones, hinallataq liquidadorapa Contrampi, San Román Provinciapi, Puno Corte Superior Justicia Huasipi. Audiencia kunatam hawarachimunku Tribunal Constitucional Televisiónpi, Digital Canal Ninta, hinallataq Internet Liga Kunapi. Tribunal Constitucional.